Shubor na ka Snem jong unong san Hima. Ka Shillong Bonsai Society ka lapinlong ka jing Pyninam ki Dieng Bonsai ki bade ki Dieng bala shim na udieng bahe bat thong ha ki kheuret bala pinlong ha All Saint Hall ka bala long ha ki arsngi kata hanin ka sngi ka arpusan tarik bat menda ka sngi ka arpu hendo tarik nai lur archa arpusan. Uba Brian Kharpran Treasurer ka Shillong Bonsai Society ha bakran shikla pathai khobor ule tho bakani ka jing thong ki Dieng kalong ha ka jing sngo tanat jong ki brio. Ule tho ro bayi kini ki Dieng la shim na ki Dieng bahe bat thong ha ukhiu ban pinlong ya u kum ujing thong ubaret bat kini hado da ki Snem. Shu ule tho ba udan ubei udieng ubladu jan hendai usa satang udieng ubaret uba shu thong ha ukhiu uba ki dangdan hado menda. Kum tau loong bagani kalong kalat nak menda ki tu ki bas ngotanat bat don sap ban thong Dieng bakin Pyninam yaki. Uba Brian uloong bah ka jela ki duna bah ki baju thong kini ki Dieng kumta udaong badan kam ban ajing tip yaki brio bakin tip bakalong ke badan kam bah ban thong yaki ni Dieng.มีสุขขึ้นจัดก็นี่ก็จิมปลองพีบอนไซเวิร์กช็อปมั่วก็ได้กระเซียนมากันโนla punchen klem gumla ni tu matakan no nomor bay mensiang ngilang ang Snem deh te bakat do ngilang ho 2019 te hading tu kawan ke covid te covid and then la tut klem long shoot then this again we started again this year te itu hadu kat no try kan ni ka jemput inam yang ni kidin kat mai kat no kidin kat hadu kidin ha basically kidin kiba mi semariang hi tinggi imitate ya gitu haga kata size barin bahaya pan bu hiang ke hadu kat no kala kring pai ba si community din hadu kat no ka plong ji kena tu diberi ke bathum hai ke kalau mau hobi belum hidup dan ke passion it's a hobby but bila rumah kan dia kebut serta jing kan kut tengah fi lakut fi kikon ki kisim kata kaya taki hajar Snem kum phi balawat ati nia inggi phi judek di jurung krem phi ikunu kum ka jimlong jam kamariang ha sing ka jindon jeng kini giding klau beri ke jona betu biang memplong kum kiding bonsai kawai ga advantage ka lang ba kidan gidian ki ba sepo kamtam suruk
nganum kren kiba po nursery le ne hangi surok kiba ki penhe surok kidon kidem tu siap jimi tu de pitip sai ba kitu kidem kenum don na in a few years ki to Snem de lo rapila ban rai gitu I see no reason don kiba ajo re kadang mahana mar phi save you to Dieng, you die to Dieng. The classic example kan long if udah maiden hair tree, fossil tree. Dieng ba handai ya. Kapor pareng kila note itu Dieng hapo India don tan sa new to lim don sih. Shillong udan like layap don. Don bok pada nomor syamon yang teganan pelak New York ketik na ikon remi. Tahu dia sipor kila pakat bo don show perte. Kio kadok kio napo ini China riu monk bonsai juga dia tahu dia. It's a one form of preservation. Haduk ano try ka sat ban thung nu Dieng ne ban sumar se. Kasing thung Dieng kalau thung nu Dieng mo tamba in this case that he thung he kill bread. Kendau thung dia teng ho mau ni thung. De hap nang ni ka tu ka horticultural sense. Ke pila thung pada komod kibon ki pinap trim ki roots. Pinap trim ki branches. The pinap wire ban snai ko form jung den re ka ba kong san ka long ba no ko mo nai phi man ka sni pinap sumario ka ban kong sa ka ai phi ma iti kiu baret to phi mai tu sit ka sni to khong to la yap te Dieng hin pilarim dar ho Snem uchiap te ka jipang not ka ba plus to Tika ai kate epi. Kita lah jadi he kan mu dikibri kibla kibuju thung ju sumar in kidin Bonsai. Shillong. Hai. Well, this subo naga association juni mo ni dan tang sausan lo. Gimana? Lagi lagi di workshop jogi ngila pen ikai kibri kila sedang. Jadi ngi malam kini jongi tamban experience. Jadi kada sigi beri pada balba pakai malam mangge ni competition. Sedang mentan masih pendap mereka workshop. Ini. Ini. Perlu ka respon give how to workshop. Dia ngot ke bapoi. Dia ngaso ba bidang dewan I more information. Jadi beri kita so ini. Pi kecil kalau jadi kasih kalau ba ngim kelai ban wan haki di show ke exhibition dah khatam dari syuti lele tu film dan bawan ke Shanghai sedekar pada ke syuti kita mi kenang ban lei ban pet ni dang lon dang lak kata Mah haduk ta kidim ora ne kidan yang kibala don ya ka sanpon saupon saupon kidan kibon lagi Dieng ni mon ram mala stam na cakar bulan cakar dan lagi kidan Dieng bularim tapi amun kidan kidim la jan duk jaj se ha ka perthai la se ha jelangi kadang dan wei ta pu jaj dim utama ngoi phi maiden hatri o jingko bai loba ti mot uta munta kamu Dieng he ang ni am dan show dan baru smart pam bret komuta la ne mempenyok la da bentung hani ko kejala ni la da yo kata ke mangi 800 ke mata roi mo 800 ngi don hayeng don nata usandi la thum po per la he mata ya hakani ka jumra shu fi kidan am ki ba pi ai ne kata ka competition mo jing kop ni nam kadan hoi ka kin pe te kini ki bon lam ki bre nai diet ai price ki price
Nak lang serka kalau itu namanya hukum ni kini kejat ni. Sure. Ka itu nakaliang ka horticulture. Di mana horticulture ki ai generap ya ki flower show tu kan ka kene ka hap flower show tamu di separate. Te mencangi lelang. Minta pada long man lelang flower show ka bah ni undap kan. Tinggi lain lah tak jauh. Tapi aku baru pernah jadi semula jing si aku ni kerja pergi now ni mesti kalau kelak nanti ke ban aikam ajam mesti Kamu ai phi kan ni ketika kau ke bentar ke balak ban ajing kemai. Bonsai phi nape hang te mene ni la ka workshop ni. Dieng ni thiet na sabar. Taman pergi ke ban sna tolong bonsai dai. Dalam dep itu dia original song dosan spa. Mentau itu bala change pada minimum 1,000. Kalau change kedor ke he bonsai ni kedor ke kilak. Dia ketika opportunity ketika lat jadi kena ke badan ke sap bantung. But kita artistic mind makin sim ni kan ni ban long commercial ke Ingin tu. Tapi fi dah kerja murak fi ni bonsai se nature ko thung tiang kita maki bestang penlong Kena jadi lagi Dieng bagi Pyninam tu nah. Kena jadi Dieng. kat no jet te lam nyong ta mui bon jat Bon. bon ma Bang.